नेपा च्यानलले ज्याजो ठुगु वाले सोया चना दिपी सकल सोकुमी बाजु मेजु पिन्त दुनुगुलन छे जोजोलपा नाप लस्को स्याना चना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु ज्याजोसँग जिमसा वंगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टर रुपे छिकमिन गुन्यने न्याबा चना गुख थथिए ठौया ठुगु ज्याजोसँग ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जना वइगु दु दक्षिबले नापा हाइलाइट छ तिदैगु मुमु ख सोया दिस नेगा जात्रा करुणामय मूर्ति या त विधिवत रूपमा येले चोंगु देगले विराजमान याकल नेपाल भ्रमण वर्ष या मिचेगु आह्वान पाटन संग्रहालय विकास कमिटी या निपोगु वार्षिक उत्सव यो अमरी पुनि हिंसोकोगु साग औपचारिक रूपमा कोचाल नेवा कलाकार म्युजिकल फुटबल खेंगे बल्ल काचा रुस या त अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पाखे 13 तकया नीति प्रतिबन्ध सोनिगय स्थानीय आदिवासी नेवा समुदाय पिन्छ जात्रा हनेगु झोले नेगा जात्रा दुनिया किपुया इन्द्रायणी जात्रा देदस दशमी दिने मियाकेगु परम्परा न्यानावया चंगु ख ठुगु नेगा जात्रा दि किपु नापनाप दक्षिण पश्चिम भेगिया तापख्य वसिगा लोखा नैकाप सटुंग मच्छेगा याना नेगु गामे छनुहे छौहे इले जात्रा जुइगु ख उकि ठुगु जात्रा दि त नेगा जात्रा थका तयाटगु ख थ्वे विषय तकया छगु रिपोर्ट तयार नगु सोयादिस ऐतिहासिक नगर किपु छगु पुलाङ्गु नगर ख सोनिगया स्थानीय आदिवासी नेवा समुदाय पिन्छ जात्रा हनेगु झोले नेगा जात्रा दुनिया किपुया इन्द्रायणी जात्रा दे दशमिया दिने न्याकेगु परम्परा न्यानावा चंगु ख नेगा जात्रा न किपुया इन्द्रायणी जात्रा व सतुंगाया जात्रा या त तथंगु व महत्व जागु कथ कया त गुदु ठिला थ चौथिया दिने भेलुतेगु याना सप्तमीया दिने नेकु मे स्यागु वो मन्द मे स्यागु परम्परा दयावा चंगु ख अथेहे अष्टमीया दिने किप्री छैलाबु नख जुइसा नगा व पाङ्ग्या सप्तमीया दिने हे छैलाबु याइगु चलन्दु किप्री छैलाबु लिपा बहनिए पिगने चो बखु व दथु बखु याना निम बखु होमे आहुति बिगु चलन्दु अथेहे अष्टमीय चाने बाघ भैरव दुने पाखे द्यख खुया यंकेगु चलन्दु सा नवमीय दिने नख हनेगु चलन्दु दशमीय दिने खति इन्द्रायणी जयतया जात्रा यागु यई शक्ति स्वरूपा इन्द्रायणी जय जात्रा आतक न्याका वाचंगुदु थुगु नेगा जात्रा यदि किपु नाप दक्षिण पश्चिम भेग्या ताख्य बोसिगा लोखा नैकाप सतुंग मच्छे गायना नेगु गामे छनुहे छगुहे इले जात्रा जुइ उकि थुगु जात्रा दिया त नेगा जात्रा थका धायातगु ख वंगु बुधबार वंगे विराजमान ज्याचोमा कर्णामय मूर्ति या त विधिवत रूपमा येले चोंगु देगले विराजमान याकु गुदु वंग दिया त फुला वंगे अले फुला येले ते मागु मान्यता कथ बुधबार येले हेगु ज्याजो जुगु ख परम्परागत बाजौ थाना छत्रङ कुइका झझ थायाको जात्रा याना येले वसपोल या त लस्को सियागु ख छगु रिपोर्ट वंगु बुधबार बुंगे विराजमान ज्याचोमा करुणामय मूर्ति या त विधिवत रूपमा येले चंगु देगले विराजमान याकु गुदु बुंगदे या त खुला बुंगे अले खुला येले ते मागु मान्यता कथ बुधबार येले हेगु जाजो जुगु ख परम्परागत बाजा थाना छत्र कुइका झझ धाक जात्रा याना येले वसफल या त लस्को स्यागु ख सन् 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष कथा हनेगु तयारी नीति सरकार प्रचार में चुएगु आह्वान यागुदु संगीत पाखेन प्रचार प्रसार यागु तयारी कथा थुगु आह्वान यागु ख थुके नीति सरकार नेपाल भ्रमण वर्ष या आधिकारिक में चुएगु लागि सार्वजनिक आह्वान यागुदु नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 या सचिवालय न नेपालीय पर्यटकीय थाया प्रचार प्रसार संगीत पाखे जुएगु विश्वास पंगुगुदु नेपाल भ्रमण वर्ष में चुएगु नीति फते सार्वजनिक आह्वान यागु ख सचिवालय कथ मेया शब्द नेपा बहुपक्षीय सुन्दरता नाप सिंगो नेपाया कला संस्कृति धर्म व प्राकृतिक सौन्दर्यता खने दे मागु ख यथानात गुदु पाटन संग्रहालय विकास कमिटी या निनिकोगु वार्षिक उत्सव वंगु 26 गते कोचाल फेलस्ता ठुगु ज्याजोसँग थिथि परम्परागत बाजागाजा प्रदर्शनीय उले जायागु ज्याजो जुगु ख
उगु ज्याजोसँग 1960 निसे 1991 दुनिया पाटन सङ्ग्रहालय फोटो प्रदर्शनी न ज्याजोङदो थो रिपोर्ट पाटन सङ्ग्रहालय विकास कमिटिया निकगु वार्षिक उत्सव वंगु 26 गते कोचाल थोइ लस्ता थुगु ज्याजोसँग थिथि परम्परागत बाजागाजा प्रदर्शनीया उलिज्या यागु ज्याजो जुगु ख उगु ज्याजोसँग 1960 निसे 1991 दुनिया पाटन सङ्ग्रहालय फोटो प्रदर्शनी न ज्याचंगुदु ज्याजोसँग पाटन म्युजियम जर्नल भोल्युम 3 नायागु सफुना विमोचन यागु खसा डाक्टर सत्यमोहन जोशीया सच्छिगु बुन्दिया विषयतकया विशेष ज्याजो जुल मु पहा कथा झायादिम वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीजु उगु ज्याजोया उलेज्या हिनादिगु ख थिथि पहापि दुगु उगु ज्याजोले चर्या नृत्य न निहबगु ख ज्याजोले आरासा बचाको दिपाई जुदिङदु तो बचाको दिपाली पाखन ल्याउँदनीगु तिथि गतिविधि रिपोर्ट सिकबिनीगु न्याने न्यबेगु हेजी आरासा पल्क ब्रेक तो बजाको दिपाली पा हाक्नस्क लस्कु सेना चुना ज्याजो ठुगु वाले थौए ठुगु ज्याजोसँग जिमिसँग ठुगु वाले तिथि थासे जुगु तिथि गतिविधि या त रिपोर्टे रुपे सिकबिनीगु न्याने न्यब्या चुनागु ख फे चले योमरी नाम निसे हे चिगु थगु हे पहिचान दुगु मरि ख थुन्दिस वाया पकारी सुनि अपो दैथे नेवातेगु परम्परागत मुजा तैगु हे बुजा ख तसि व मेतेस पकारी सोना योमरी जाकी चुया गनेद्य लक्ष्मीद्य कुबेर जाफु जाफुनी यक्ष किन्नर फै सुकुन्दा नापनाप थिथि कलात्मक वस्तु देका सोना पूजा यागु चलन्दो फे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयादिस थिलाथो पुनी मंगसिर पुनी धान्य पुनी गौडा पूर्णिमा यमरी पुनी थो पुनिया त थिथि कथा धासा मुख्यत थो पुनी कृषि पेशालिसे क्वातुक्क स्वापुदुगु पुनी ख मुख्य याना नेवातेस भकारी स्वना यमरी देका पूजायै थो यमरी नामनिसे हे जिगु थगु हे पहिचान दुगु मरि ख अप्प धैथे नेवातेगु परम्परागत मुजा धैगु हे बुजा ख तसी व भेतेस भकारी स्वना यमरी जाकिचुया गनेद्य लक्ष्मीद्य कुबेर जाफु जाफुनी यक्ष किन्नर फै सुकुन्दा नाप थिथि कलात्मक वस्तु देका सोना पूजा यागु चलन्दु यमरिया त पञ्चतत्वया प्रतीक कथन क्यागुया जाकिचु धरती चाकु अग्नि ल जल खाली थाया त आकाश अथिहे हाम्बुया त वायु कथ स्वेगुयै यमरी पुनि खुन्जक मजुसे नेवातेगु मेमेगु भिंगु ज्यान यमरी मदेक मगा मचया निद बुदी बले निग पेद बुदी बले प्यंग थुकथ खुद च्याद झिद झिन्निद बले द कथ यमरी व लोचा मरी कोखाकी थुकथ मिज मचा जुसा केता पूजा व मिसा मचा जुसा इही मयातले यमरी कोखागीगु चलन्दु नेवाते थिथि नखचख बले फनेगु चलन्दु थोय कथ थुकुनु त्यो छि त्यो फनेगु नयै वंगु डिसेम्बर 1 तारिख से यागु चिन सोगोगु दक्षिण एशियाली खेलकुद वंगु 10 तारिख मंगलबार औपचारिक रूपमा कोचाल व्यवस्थापनीय पक्ष धासा नेपाल गण चुकेजुल थुगु कासा नेपाल निगु चुनौतिया सामना यात छगु नेपाल घरेलु मैदाने नेपाल येगु प्रदर्शन व मेगु आयोजक नेपाल यागु व्यवस्थापनीय चुनौती नापांगु चुनौती यात धासा पार यातसा व्यवस्थापनीय चुनौती धासा चुकेजुगु ख नेपाल साग इतिहासे हे आपा पदक त्याका रेकर्ड तल नेपाल झिन सुगु कासा nye छगु स्वर्ण पदक त्याकित तालत अथि जुसान व्यवस्थापनीय ल्याख धासा आपलं कमजोरी खनेर त उसु खिलाडी पुलाङ्गु हे म्याटे अभ्यास याना प्रतिस्पर्धा बोतिक्याट बाध्य जुल अथि हे मेगु कमजोरी ख ल्यागु खसा नेपाली खिलाडी प्रतिद्वन्दी खिलाडी नाप पिस्तोल व गोली कया प्रतिस्पर्धा यामल अथि हे हिटिङ सिस्टम या पौडी पुखु साग सुरु जुइट हुनकान ज्यापु म
प्रतिस्पर्धा या छनु न्यवजक तयार जुगुनी खिलाडी अभ्यास न यामक हजागु अवस्था न खिलाडी तेगु मेहनत व लगन याना नेपाया ना राजा तगुलो तारिफ योग्य खिलाडी त उत्पादन जुगुन खनित त थुके त दासा सकारात्मक रूप स्वेमा फे उनी सागे पदक ट्याकुपी नेपाया कासामी प्रशिक्षक व पदाधिकारी पिन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बालवाटारे चोंगु निवासी सहता पिन्तुना दिल उगुलस्ता प्रधानमन्त्री ओली कासामी पिन्त सम्बोधन व प्रोत्साहन कथ शिल्पातक घोषणा यागु ख साग कासे 51 स्वर्ण 60 रजत व 95 कांस्य पदक ट्याका नेपाल निगु गुठासे लागु ख नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स 2019 या गोसाले नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो या खेले नापाङ्गु नि छगु विदाय अवार्ड ज्याजो यागु ज्याजुले यागु छोलेगा नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स 2019 या गोसाले नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो या खेले नापाङ्गु नि छगु विदाय अवार्ड ज्याजो यागु छोले थौ ज्ञानोदय बाल बाटिका स्कुले नेवा कलाकार म्युजिकल फुटबल कासा जुल स्वादिस थे विषयको छगु रिपोर्ट संसार क्रिएशन्स या नेपाल भाषा स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड्स 2019 गोसाले नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो या खेले नापाङ नि छगु विधाय अवार्ड ज्याजो याएको झोले थौ ज्ञानोदय बाल बाटिका स्कुले नेवा कलाकार म्युजिकल फुटबल कासा जुल थुगु धेदे बल्ला कासे थिथि कलाकार स्रष्टा व थिथि प्राविधिक देश बोतिकया दिल थुकी सन् 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष या छु हद तक प्रवर्धन जुइगुले गोसाखला विश्वस्त दु सकल नेवा कलाकार पिन्त एकीकृत याइगु मित्रभाव व भाइचारा विकास दुईमा धैगु त्यागा नेवा कलाकार म्युजिकल फुटबल कासा जुगु ख विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी वाडा रुसियात अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पाखे पेर तकया नीति प्रतिबन्ध यागु निर्णय यागुदु सोमबार विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी बोर्ड रुसियात टोकियोले जुइतेंगु ओलम्पिके तक मितित प्रतिबन्ध तेगु निर्णय सर्वसम्मत पारित यागु ख बाताय नीति सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीयात वाडाया हेडक्वार्टर सटुगु ख सन् 2014 रुसिया सोची जुगु हिउँदे ओलम्पिके व्यापक डोपिङ यागु थासे एजेन्सी रुसियात छानबिन यागु ख उगु छानबिने रुसिया राजधानी मस्को प्रयोगशाला डाटायात लिचो लाइगु कथ नक्कली प्रमाण पेशयाना डोपिङ नाप सम्बन्धित फाइल त हुया छगु लिगु ख सोची डोपिङ यागु तासी ब्राजिलले 2016 जुगु ओलम्पिके न रुसिया त प्रतिबन्ध तेत एजेन्सी आग्रह यागु ख तर अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी रुसी ओलम्पिक कमिटी या त जक प्रतिबन्ध तगु ख डोपिङे दुमथ्याति कासामी पिन्त स्वतन्त्र रूपमा मित्के दिगु ख उगु प्रतिबन्ध लिपा टोकियो ओलम्पिक व 2022 या हिउँदे ओलम्पिके कासामी पिन्त स्वतन्त्र रूपमा मित्के दिएको अनुमान यागु खटी मितिबले रुसी कासामी पदक त्याकुसा रुसी राष्ट्रिय ध्वया जोनके दिमको नाप राष्ट्रिय गान न फेकिएको लिपाङ्गु प्रतिबन्ध रुसिया त 2022 कतारे जुइगु विश्वकप फुटबल तक मितेत प्रतिबन्ध जुइफुगु न्युयोर्क टाइम्स जानकारी बेगुडु स्वय दिल थुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि रिपोर्ट सोगुमी बाजु मेजुपि छिकपिनिगु थासे ट्वालेन छुन कथया ज्याजो त जुइ थुंकुगु व जुइ तेंगु दसा जिम त स्वाफु तयारी छ आरा छ ज्याजो इन कोचा तेंगुदु मेगु वाले मेमेगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना छिकपिनिगु न्याने वेगु हे जुइ थासे जिसुशील साइन थौया थुगु ज्याजो स बायाउनी गुजम फना चना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चना दिस शुभ